Salim dostlar. Salim dostlar. Qalaysizlar? Bugungi ko'riklarimizni kommentariy yozasiz dedimizga. Bugun biz Jasmin men endi biz Jasmin tengidan qancha zot jinayatini bilamiz. Men qancha zot jinayatini bilamiz. Endi olib keting. Кассирка. 133 Aha. Qancha? 235. Tamam yatağımda yumurta oluyor. Bir штуганы azmay. 355. Aldım qancha ақшам ketdi? 523. Mana o'yinda. Ushtu kitob yo'q qo'y bu yerda. 495 tenge deb turgan. Bugun olsam qancha ketdi? Nanday olasizmi? Nanday xali. Xali olasizmi? 91 tenge. Bravo. Men ko'paytirib oldim. Sen вообще рядка kirayotgan jo'qsin qo'y, sen tek bulay жүрсің ғой shin. Alasın ba o'zi sutdan? Ana da go'shlarda 317 tenge. Выйти на чип. 731 tenge bo'ldi. Может быть, плотно? Kosu 119 tenge. 850 tenge. 150 tenge qolib qolsa. Aha. Жаңағыдай маринад біреу келеді, походу, соны алсаң болады. Так, ya. Na, xarid bo'lgani biletga 145 tenge. Samiz 145. Bo'ldi, Kavsardagi 995 tenge bo'ldi. Bizga Kavsarda yana sanayga жатырмыз, qancha zat olganin. Kavsarda 7 zat. Al endi bizga Diyaz. Diyazdansizmi? Ketdik. Aha, bu qancha tenge? Bizda 197 tenge ekan. Hozir 197 tenge kesamiz. Машина аласың. Agusha Men jimimda biroq astangama. Barney 177 tenge mi? Qancha mingga bor? 661 tenge bo'ldi. Ketdik. Cüz 17, cüz 35. Aha.
Vay vay. Görüp durmuş. 117. Qancha tiyin qoldi ko'rsatasiz? 220 tenge oldi примерно. Ya Kavsar жаңа анандай халей алды 91 теңгеге. Біреу алса, біреу. Екеуі сана алмайды, бәрібір дияс біреуі. Самыз 91. Так, Назарқа жеңілдім. 133 па? Болды, бітті. Ой. 133. Дияскі 1200 теңге болды. Содан бүгін мен бір жаққа Назарқа жеңілдім. Бүгін бізде Каусарда 7 зат болды, ал Дияста 6 зат. Каусар ұтты. Мен дәрдеріңізге сау болыңыздар.